Fuera na mga bonito tourist destination na rehiyon que taase en grande el Departamento de Turismo, prioridad también ahora del agencia amo para reempujar con el agritourism na rehiyon. Na un seminar este día onde convini con mga farm owners y explica el ventaja poder llevar agritourism na ekonomiya y encontrada del mga siembrador. Asegun con el chairman del Costales Nature Farm, Josephine Costales, el agritourism manera para man-promote el mga siembra agricultural de un lugar. And then ipaparanas ng isang agritourism stakeholder kung ano ba ang ginagawa ng isang buhay na magsasaka. Mula sa kanyang pagkising, sa kanyang paghahalaman, pagpapakain ng isda. Yan yung mga bagay na hindi nararanasan ng mga tao sa syudad. Pag ipinaranas mo sa mga tao sa syudad, yung simpleng buhay na magsasaka, mararamdaman nila yung fulfillment, yung kasiyahan. En este manera puede también ayudar con mga siembrador na aspeto financial. Na visita del mga turista na un farm, fuera na pago na entrance fee, comida, puede también este sa kaventaha mga siembrador para vender di ila produkto. En este manera hindi na necesita el middleman para puede llevar mga siembrador vender di ila produkto na syudad. Hindi yung parati na lang silang naghihirap. Kailangan turuan natin yung ating mga magsasaka na mga pamamaraan na may angat ang kanilang buhay, na hindi lang umaasa parati sa kanilang ani. 3 buwan, 2 buwan, 4 na buwan, 1 taon, bago nila paano sila magkapera, bago magkapera doon sa kanilang crops. Según el Departamento de Turismo, hindi ataha el problema na seguridad para el plano del ahensya. We encourage this and we will be promoting this again so that to create awareness to our locals first. Para sabi sila kay Senegal and Sina na esa sila mag-promote. Ta está optimismo el Departamento de Turismo que él puede realizar y todo mga siembrador amo el quien beneficia. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.